ubutegetsi bwa Ruhanga buri mu kera karubi buri mu bayemo buri mu constitution. It is good gusitamara umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shempereire kuramewa. Aha, nikinji tuganirira hari byinji nyina amasiko ngokwe hari ejo ari kutorotoramu kandi icyo urabwine kugamba there is space on comment section zayo ogere cyo wagamba then tubase kugaruka muninga tushikoro video ndijo by the way so utazokwe ukagumura reberokwe abamwenda babugana murabingambiro mukana naho comment biteyo kujangu ntabireba nyenka nabatahi bitu nabatahi banje twena tubireba and Elizobe chatureta neshonga nkuru munonga Elia litwe abazeire itwa abazeire kinji tukozire actions as actions twakora decisions za haunting abana bitu and that even chiri na promise to Bible so actions ezo okujeza ka haunting abana bitu it is biblical kandi chiri just natural ebyo rakora you will be inherited by your children so Elizoba nisho chatureta an inheritance for our children kandi inheritance obuhunguzi obuli burungi bwonka konka hariho nobubi azani bwe twanyina ngutumanye Elizoba obuhunguzi obubi obw'abana bitu barasa kutungura ndi eklido mu chawansa gay na munyani wanje paragraph yo nawende no paragraph yo na nkabutosha ndi abaine Ruhanga Paul Twesigye topic ejo nari ikintu eki cyo kugamba aha buhunguzi bw'abantu bitu ubu mushijo uri kubasa kusigira abana babone ikintu kikuru abo kuba ni wahori oyine be wahungwiri ukahungurira sho nkuru za so oboryaha omubiro goyine yabana byara yabana omutwe nebijere inaho rukubiha so obuhunguzi obwo ni kikuru kandi twena buri muntu nayetenga ngo ahungure birungi yes sekiro kumansana n'abana bitu tushemiye kubendeza okuhungura ebirungi tutahereza abana emize kwiyaho tubahereze ebyo birungi ebiri kubasa kubabisaho hariho nambone scripture yitu kwenda kushoma ubishemu n'ingere yaza kugishoma rero tutandikira aho tugumizemo nimpango turabaso butagishomera konka wazo muri Joshua chapter 7 Yoshua ejura ya mushanju iragamba ahamushija ubaleta acani no mushija wo mu Isirayeli akaba ari umwe omwihe eryari rigire kurwana omuri Yeriko so abinji turamanya story ya Yeriko okuyeriko bajetorwire mirundi mushanju then bakatera urwari then bakakora ikarugaye kahirima Ruhanga kabatirehe biragiro okutagire ikintu cyone kibagira ikibayihayo byona babicwekereza harugare mushijogu omwe yaje ati ngaha atebe bintu ndabisiga yagwa feza yatwara yagwa silver yatwara yagwa iki yatwara yashereka yatabika hanze akata umwihema rye yatabika yashweka yabika Ruhanga kababagambire ngo hatagira na kimwe ikibiyayo cyone kibarashangwe bakicwekereza ngaha we yayanga yakorebye arabaza ko yarari gutekateka ngo ari kubikorera family yari gutekateka ngo abana banje babaje ari gutekateka nyowe neka yanje twabaje magezo mu bukujukuju aramanga Ruhanga arabaza kumuraba harisho konka twabagamba ngo Elizoba twija kugamba aha buhunguzi azo buhunguzi hariho burungi no bubi ubwo mushija kaletero ekaye ubuhunguzo bubi
akuba kuba amazire basherura ruhanga ya holdinga Israel accountable akuba bakaba bacumwire akaba kwatanisa bona yagira ngo bacumwire bayida wakatererize Israel yone kagira umushango w'Israel yone not until aho yikiririze kugira ngo basherurogwe ocumwire bamusherura mpaka bamuhikaho konko kumuhikaho bakabine kukwata family yona kugicecereza bakatera amabayo bani family bani tento banente bani mbuzo bani mukazo bani mukozi bani byona bakabitera amabale babicecereza okokwe hariho ibyo rikora hariho ibyo rikutaho umutima hariho n'abantu abo warashagize abo birija kwija kugaruka bikahontinga family yawe hariho abantu abo wayibiro banitaka oba wabibira ki korabe warugire bari barabasa kugaruka kwakira bya aza biteganise ki family ni byinji so hateri zoba twija kureba iwe nko muzire iwe nko mushija nari nko mukazi obuhunguzo obwo bubi tukabwehara tuta itwe nkaba turi responsible Bible iragira ngo mushija murunji ararekera abana be obuhunguzi he leaves an inheritance for his children mweno hatiwe oyitebekanise kubasigira buhunguzi ki enshobe zawe zona nikirungi wasiga wazigorora ukareka kusigira aba family ukareka kusiga family yawe ryo mukati yabaga namwe no hari abari kutasa bakazi bingi ukatasa bakazi bingi ukasigota batiro mu buteka aho rarugireho bati empire is down so hato buhunguzo ubwo nibwe tujya kureba tukabasa kubumaraho tukasiga obuhunguzi ubwino mugasho obutariho mukeno umubana bita kama simwe wishemwe ukutushomera cyahandikirwa utyo kandi ninjira twacurura twakitegereza akani akanga kurura ahabwo kuba akaba ari selfish akaba ari umuntu urweyendeza ikikorwa cyo yakozere ahamahe iheryo no ko yabagenzera abantu benshi bari abasirikare ba Isirayeli akaba nuwe yiba nikimanyisa ngo akaba ari selfish nabasa kuba yaberata kubyendeza na family ye nabasa kuba no kubyenda yabire nabiyendeza wowenga haza bashija b'ikikeco ebirebe bakanyire kandi nonsera ngo kitumire bakanya no kutabaho bibonererezo biri kumara ebiri kwebwa abantu nkabo abo kuba kare umuntu kuyabira akora ikikorwa cy'ifamily etakora family shitamo yona bamureta ahabwa cyo kozireta ogukana omuziro gwitu ahabwa cyo riro omuziro gwitu ekika kitakorwa muri yegika habwe nkibo kikozireta tenkuri zitwe kayaze ngo kitarobaho habwe nkikigireho akiheza kwikirizana nabo bamuhe ikifubiro akibatikirize nabo bamuco kandi okumucwa kwabo kukwata kuretera ebizibu family ye yona abana be so stiro obuhunguzi bubi konka kereza kwikirizana nabo bamuhe ikifubiro kandi nabo ikifumire ekyo kya affectinga family ye abo kuba bakabatangisa bakushaba enyena waborira omuziro gweka bakwiyaho enyena eje yarwo mu family ejo iwokoro ine bintu byawo mukati byawo wenga ne bya family yona so hemuka family yawe gira n'izina ribi yes koze kikacona cyashitamu then hati mwabascape hati omwishiki akiza kushwerwa ngo gwishaka ry'omuziro ogwo mushiki isheka n'umunyamururu n'omushwerota so obuhunguzi bubi bukaba buri butyo kwiyaho cyabire kiri kirunje obwirobo no kugira ngo bukabe basorted omuryogo muringo abantu bakaba bashitama ayaninga mbwenu hatiya na no warira omuziro akijagira ati nyonkaje n'omuziro tugwakindo haza nintangara abantu kutekateka ngo waba wakozere kibe bakakwa punishment wajuma punishment nerugaho it is a wrong mentality and thinking wabohirwe punishment no bwo kujunwa kora punishment ogiheze yaheza kuba yo ndwere kuba yakuho
hawa kuba mugizire ngumbura kuzaro ryashasha abakazi barabuzire kuzara ntibashasha kuyagizire ngo kuyaranga kuyagambere yawe wato ryagumo yetenga barakwana ryakutigika ico cyarawireho n'abajunirwe niyo ni kwe yes nayo wo bakidikono ryo mukazi wako babishofu ryo mukazi notekwa ebyo nibitekwa guma notekwa guma no yetenga baro kandi nawe natekwa kutegeka kandi notekwa kuzara uri kushasha abo kubejo ndi punishment abamwe ne bageta kasi konkati kasi abamwe barajya mu nyete hari undi ndaza kwebona bonesa yayisobwire bwo kuzaragende bamushemeze nabwe no busasa bazoma uwo mwanya gwo kugira ngo banshemeze naho bwe sindika abo kuba kushemeza obu n'ubumuga konko kuzara ukashasha tubumuga abo kuba ni punishment ko uri kuzarehwayo sikuya wagarika wagerendo kandi baba bakushemiza bagomba kushemeza still okugira ngo no escaping punishment yo busasa mu kuzara by cesarean no bawashobya munonga wayongera punishment abo ko punishment eri tuwagisorovinga tuwagikora so obuhunguzo buturi kuhereza amakagaitu n'ubushaki ninko bwa akani no shoto umuryango acana hona akano n'urujungu so acani akabo mugomi yayanga kurra family yona bagita bajimaraho iwe nkanyineka iwo mushije wo mukayawe ebyatirwoho nibyo uri kugenderaho yaba n'ibya family nari yaba biriye byo bwaruhanga nibyo uri kugenderaho uriyo nohereza family yawe umugisha naro riyo nohereza family yawe umukeno n'ikintu kigwire okutandika business konka eventually ukashanga uri selfish nka akani eventually aho naho ubuzima juba family yone kacwecereka wo iho kikwinire mu gashoco eco kikwinire mu gashoco umushije unobo washoyireki nobo wazarireki nikikwera kita nari abawe bo bagoba muci aba bana notekateka ngubine life naratabajine ogu mukazi shuwo waresere aine life aina magaragari ya natura munari it is a piece of shit you use so nikirunje munonga okushanga omuntu inentekateka yobuhunguzo bwa family abana bakiza kwinheritinga narukungura nano mwana akakura na yehuruzishi akakura na yehuruza nyina akakura na amanyati ito witwe bitutubukora na waza kumijero tukumukoze se kintu akashanga ta itwitwe tatecha so nekintu kikuru munonga okutaho obuhunguzi bweka omumuringo gono guru kubasika tukaba twagambire aha kutaho culture yeka iwo nko mushija kutaho culture yeka habo kuba niyo warunzira omukazi niyo wagire kushwera so culture niwo jini hariho naba abo mwana arashasha agishasha akageza amarwariro gakarema akamukwata akamutwara mu bafumu rero umwana akamutandikisa life ejo yo kuhereza stand abishema wareba watandika kuzo umufumu okuza kumucwekaho kashi nono kumucwekaho abo kuba hatuma aho wabyarembe bo yazo mu bana abana nabo bari yabigesa abana babo urangana jate biragire bimubiyegesa abana banyu abana banyu bari yabigesa abana babo n'abana babo bari yabigesa abana babo so it should be an eternal action or act mugumize mu n'umukikoro mu family yanyu kitaruho azoba manu bwo buhunguzi abo koko kweza kwegesa family yawe ebiragiro byarahaga hatu nari wabigesa okweza wegesa mutabano wawe kwesiga abafumu nje bano kimanyisa ngo for sure wakibyara cyamera cyayera abo kubwo mwana nabaryake no manyanguna nabana nahezagira ngo yaje nwako umufumu tukibi ashanga kiri culture abo ko bitiz culture abo ko bishaka bari mukuru wo kuri style ko ngana kizo mu bafumu hariho umuriso mumuhereza mukuru munonga uwo mukazi yizire na mushaba ngo amuhwera mushabiri akana arwara umunda yamwirikizo w'umufumu
nariyo mwebembezi w'ekanisa ekiri kumanyisa ogwo muheereza yaba ni nyina yaba nishe nawe akaba yabira mutwaro w'umufumu. So egyo ni culture yabire planted omu family. Abaana nimuteekateeka ngu turi kuheza kujunonga ebyo byona bihoho. Culture is stronger than any faith you can ever find. Habwokuba n'ekintu ekikurumu inherent is a system. Actually that's the right word. Ni system. Kora wararya ibyo kurya utagarukeho kureba how ukubira kurata. Yes. It is a system erukirwe. So na culture yabiri culture. It flows itself tine noraza kwemerera kujireberera. It flows naturally. So wambesha ikintu cyabiri system. Then hariho na n'okushanga culture ya family kirya ekicuba. Omushaija wakora ori omunyakicuba waba noobiha. Omanye ngu oriyo noobyara sitaano muka. Habwokuba mutabani weheza kwega ekicuba niwe arikuza kutandikiraho. Naza kukubeiha kandi hati nookimuihaho ota. Habwokuba nibyo byokurya byorya. So n'abaana nikoko baza kukikora batyo n'abaana baabo baryakyegyesa abaana baabo muhara waabo n'omunyakicuba. Omukazi wawe n'obwakuba atari mubiihi konka iwe omushaija oryo mubiihi oriyo noobyara omuze mubi munonga ogwabira aka naka ari omubiihi. Hariho wagize ngo Aburahamu akabiha ngo Sara ati mukazi we then mutabani we nawe the same Isaac Isaac akabiha ngo iki nawe kayagize ngo Rebecca tumukazi we rero hati na mwijukuru Jacob nawe yabiha ngo niwe Saulo. Rero hati nabatabani ba Jacobo babiha ngo mwana yaribwa ikikoko. So okubiha kukaranda. So eventually echo rabyale omu family kiriraikire kutekinga a toll on whole your family erinye kandi kikwenzire kuzibire rizoba no kugira ngo igoteshanga ngo niyo wakitandikira either mukumanya ningo mu butamanya baza kubora teka ngo serefishireze sentori kuzikora kuko uri kuzikora mu buryo butari bwe ziendere ziretira umucena aka yawe kandi nangwana no kurengaho na ni warasa kufera mucero utajyanga kugura kurinda uruzaro rwawe rwonga uzahoto mutima uzo mu bafumu ngo kutambira amagara ohendero oxygene family yawe yone ryo mucero ohendere nayo kubana nkogo Daudi nawe nkobu ya obuyashira Bathsheba nawe wenke ekaye ekasigarwaho muceno yaika kwenda kwaho ahabwo mucenogo. So to be careful because of actions cyana ko rabo tine family okana wabo atagine nayo kweribaho because turamanya ngo nankogwa kahebwo mu gisho mu ruzaro rwe Abraham atakazire. So nayo wobo takazire. So to be careful byone biturakorwe ebiturakore ebiturateho umutima ebiturayendeze oba ni mururo oba niki byone biturabe turi na munonga nkapa abarazo mu bafumu amazima gari ngo that thing will follow you up. So banywani banje batahi banje okwe tube careful habi turi gukora. Bube ryari nayo wojunwa iti buruho itera kakashwani hati kugira ngo warwara sirimu rero wamara wajunwa oyina abana bato ngambira nkoko jo sirime taraba affecti baraza kukura bata umunyaka mito bakurebo nyama akacekore nyero ryotyo aha myaka mito ninga wafka ninga kai waguma ho nko ine sirimu like you will hardly find a way no kubato mu buteka because ukarwara sirimu ahubwo bushambane baza kubato mu butekota. So it is a curse ryaho laid down. So abishemwe ndi kubeshengereza tuteho mutima aha action zitu tumanye ngo zirabasa kureterera families zitu na generations after us na nebi tutiriho mutima nebi tukozire n'amani gitu ushange twahendera bigoyingire to the dogs. Mwebare munonga kama baherezo mugisha mutebwe kusubscribinga no kusharinga na batahi banyu akakantu agamazima ni marungi munonga garabasa kutambira mutahi wawe kandi garabasa kugira ikigatwegesa kugira ngo tubeje tubase kusigaho obuhunguzi obwino mugasho obutari bwo kucecereza abana buturasigo musomo. Mwebare munonga ubutegeki bwa ruhangati buri mu kera karubiti buri mubaye mu
buri mu constitution. It is good gusitama n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shemereire kuramewa